uyaprofetha uThixo. Yinto ngubani umprofeti? Umprofeti ngonikwe amehlo abone umhlaba ungekasekelwa, lingekabikho izulu, ungekabikho umhlaba, uThixo ezithixelwe. uThixo ezithixelwe, kungekho nto imenza abe nguThixo, kodwa enguThixo ngoba enguThixo. Ze sibone ke ngoku ukuba wayephi, wayesenzani. Uma ngabe sibona laa nto siyampolofitha uThixo, kodwa ke ngoku esasipolofitho asiyi kuThixo, sifika size emoyeni wethu sivule icapacity yomoya wethu silungele ukuhambo lukamoya. Umqimbi wasentabeni wasentshukumeni ngumqimbi wokuprofetha uThixo, ngoba aba bantu balapha bazovulwa imimoya. Umqimbi wasentabeni ayingomqimbi wentsomo wokwenza amabali, kodwa ngumqimbi woprofetha uThixo, ngoba esasipolofitho sibuyele emoyeni wethu siwuvule umoya wethu silungele uhambo lukamoya. Ladies and gentlemen, asingabo abenyama, singaba kamoya. Singabo abenyama, singaba kamoya. Ngokwekhalenda kaThixo kukho indawo bekufanele sikuyo but asifikanga. Ngoba sidinga uThixo, bakhona abaprofeti beprofeti abazambulela uNkulunkulu kaNkulunkulu lonto, kodwa siyabafuna nabantu abaprofeti uThixo ukuze kuvuleke icapacity yomoya wethu silungele uhambo lukamoya. Asingabenyama, singaba kamoya. Cela umelolo kwasingaba benyama, singaba kamoya. Bheka ke baba mbuyasa nanto enzekayo. Uma ngabe uThixo uThixo akakwazi ukusihambisa ngaphezu kwecapacity yethu. uThixo akakwazi ukusihambisa ngaphezu kwecapacity yomoya wethu. Kumele kuqala kuvulwe icapacity yomoya wethu silungele uhambo kamoya. Bamba lento, uma ngabe bekufanele uba uma ndithandazele ngise-Joburg ugula ngikuthandazele ngize ndi-appearishe kuwe, ngikuthandazele ngize ndi-appearishe kuwe, ngize ndi-appearishe kuwe ngesikhathi ndithandaza undibone nami ndikubone, ngoba asingabo abenyama, singaba kamoya. Singaba abenyama, singaba kamoya. Uma ngabe baba u-Odina Posidola u-Odina, ngibona u-Odina in the spirit, ngimele ndiyazi ukuthi kwenzekile, ngoba singabo abenyama, singaba kamoya. Uma
ngabe ndibona ungibeka isandla ungibusisa ungibusisile noba nawufika kuwe ungibusisile and uma ndivela phambi kwakho umele undazi ngoba singabo abenyama singaba kamoya ezi zinto azikwazi kwenzeka icapacity yethu incane for ezi zinto yo icapacity yethu incane for ezi zinto asikho isikhathi kodwa ngale sikhathanyana sele I will prophesy God. Hallelujah. Because the purpose kustretch umoya wakho ulungele uhambo lukamoya simele sitravelishe kumoya simele sitravelishe kumoya simele sitravelishe ngoba singabo abenyama singaba kamoya but capacity yethu incane kodwa uma ngabe simbona uNkulunkulu phambi kokumhlaba usekwe simbona uba wayeplane ntoni leyanto ize emoyeni wethu iwuvule umoya wethu silungele uhambo lukamoya shaya izandla zakho uNkulunkulu injongo yami iqala akubawela Ishumayela akubawela uprofeti awukodwa bakithi because ibandla manilamba kwena even irapture izabe event yasenyameni izabe event yakwamoya the capacity sihamba ngayo asimlindanga uJesu uma ngabe capacity yethu ingastretchwanga ilungele that event i-event yokukhulilwa kwebandla ayo yasenyameni yakamoya if sithi mayibe icapacity yethu ivuliwe ukuze sikwazi ukungena kuyo olwasuku phambi koba olwasuku lufike. Church of God, let's move forward. Shakatos, retekeshatos, repakatesh. People of God, let's move forward. Today, I will prophesy God. Ngicela usummarize indaba yami nje kafushane. Umbuzo ngifuna sizibuze wona namhlanje. Kakutsho mu Revelation chapter 5 verse 12. Isichilelo chapter 5 verse 12. Izambulo chilelo ngesixhosa Revelation is ngifuna ukukhulunywa isuloko. Hallelujah. Sanibangcwele. Amen. Revelation sambulo. Uyazi ngifuna sibhekene. Angeke ngiqede. Ngizosummarize nje into. If we are interested in the book, nansi incwadi ndisindwa yinto emoyeni wamangcwele. Isikhathi sokuma ku platform yala ekhaya asanele. But this is yes the book, nansi incwadi. Ngasifumanele incwadi yakho. Sikhona incwadi ndisenazo abaningi bakhalile last, but incwadi siphelile. Angizange zothengisa ke incwadi, but anginasikhathi. Ngine purpose kaThixo. Ndinomthwalo. Masikhala sifundele ngesizulu, sifundele ngesizulu. Sambulo 5 verse 12. 5 verse 12. Sambulo chapter 5 verse 12. Yes.
Verse 12. Zithi ngezwi elikhulu lifanelwe iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla nengcebo nokuhlakanipha nokunqoba nodumo nenkazimulo nesibusiso. Ebanqele ngicela sibhekele lento. Angifuni ishumayele, angifuni itutane. Ngicela sibhekele lento. Umuntu obhalayo ebhalela idiploma ukhonyeliswa ngediploma. Umuntu obhalela idegree ukhonyeliswa ngedegree. Uma ungekho mebhala la mhlonyeliswayo iyakutshela ukuthi oh imamba yenze idegree. Owenze diploma ukhonyeliswa, owenze degree ukhonyeliswa. Into engifuna siyibheke labangcwele, into engifuna siyibhekele naye iyangimangaza indaba kaJesu. uJesu simbona ephakanyiswa nguThixo. Aphakanyiswa uJesu kwi-level apho khona enziwa inkosi, enziwe noKristu. Aphakanyiswe apha igama lakhe likhulu phansi komhlaba, phezu komhlaba nasemazulwini. Ngicela uyibale lento, ngicela uyibale uyithathe uye nayo endlini yokhuleka ngayo. Into engimangalisayo apha naye la kuthiwa ufanelwe indumiso, ufanelwe ngamandla, ufanelwe ingcebo, ufanelwe yini lingako uJesu ayenzileyo le imenza atafanelwe ngale ndlela. Yini uJesu lingaka imenza afanelwe? Yini lingaka uJesu? Ngoba kuyabonakala into yoba ikhona lento ayenzileyo. Ade aphakanyiswe empostile, aphakanyiswe kwi-level yoba ade aphakanyiswe enziwe uThixo uYesu. Ngicela uyilungisa lento bangcwele. uYesu wayengenguThixo. uYesu wayengengobani? Njengoba kukhona uGod the Father, kukhona uGod the Son, kukhona uThixo unyana, kukhona uThixo, kukhona uThixo ubawo, uThixo ubawo, uThixo indodana, uThixo umoya ingcwele. uThixo indodana pha ayingoYesu maliqala iBhayibheli. uThixo indodana phana nguKhrist. nguKhrist uThixo indodana. Mangikunike example, nguSulo engudokta, nguSulo engumshumayeli preacher, nguSulo eyihusband. Ngine-roles ezintathu endizenzayo. nguSulo kwi-profession yakhe njengodokotela, nguSulo ongumfundisi, nguSulo oyihusband. Now ngiyi-one phakathi ngine-functions ezintathu. Angikho yi-1 2 3. uThixo akekho yi-1 2 3. mnye uThixo usebenza ngendlela ezintathu. Now elicala likaThixo unyana licala likaKhrist lokudalwa ngayo izinto. Bantwana elicala likaKhrist ngibani? elicala likaKhrist licala lakhe elikudalwa ngalo izinto. Eli liphayana lipha kuJohn chapter 1. In the beginning was the word, and the word blah 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 blah. Imani ke kodwa kwasuka uKhrist wayongena enyameni, owesifazana kwafunyanwa iseed, and then that seed nguJesu, kwangena uKhrist. uKhrist wambawo kuJesu. Amandla kaJesu amandla okudala lawa ekhona uKhrist in Jesus.
Christ in Jesus. Ngicela ubambe la ungabikho confused. Into enzekayo ke nayi. Into enzekayo apha nayi. Ngesikhathi uYesu ekhona emhlabeni ebembani igama lakhe ebenguYesu indodana yomuntu nendodana kaNkulunkulu kodwa uThixo indodana yayingaKristu but simbone ekugcineni uYesu enguye uKristu ekugcineni simbone ekugcineni uYesu eyinkosi simbone ekugcineni uYesu enguThixo wakutesta intembakalo yakho ba akasiphosi isikhathi ukuzopenikayo angapeniki uma ngabe funda uJesu afunde into ayiyo afunde into anayo afunde into akwazi uyenza uNkulunkulu uyasibamba isikhathi wathi ngizakuvusa ngesuku lesithathu and then uJesu wamnika ithuba uNkulunkulu ukuba uNkulunkulu aveze izinto azizo ukuze semhlabeni angabi nakuziphendulelo so that man angabi nakuziphendulela zonke izinto zatestwa kuye uJesu wamnika ithuba uNkulunkulu lokuba ezinto uNkulunkulu angabonakali ngazo the invisible qualities zitestwe kuye ukuze ukungabonakali kukaJesu ungabonakali kukaNkulunkulu ungabi namsebenzi uJesu wamnika ithuba wathesta izinto zonke zikaNkulunkulu ukuze wena ngoba umboni ufunde uNkulunkulu kwinto ayenze kuJesu and then ukungabonakali kwakhe kungabi namsebenzi ungamethembi ngezinto akwenzele zona kodwa umethembi ngento ayenze uJesu ungamethembi ngemoto oyithengile ungamethembi ngendlu nayo kodwa methembi ngento ayenze uJesu noba uhamba ungena lutho uthi ngiyamazi akakwenzela into kodwa itestimony yakho amandla ofakazi umvusile uJesu kwelabafileyo oshaphekethe umvusile noba akakenzeli lutho angimboni kweyami impilo sokuthatha ubomi bakho benza itestimony ubomi bakho kuyitestimony ka-T small letter itestimony yakho T small letter kodwa kukhona itestimony ka-T capital letter lithi iBhayibheli ngalikhuluma ngayo itestimony yomuntu iyohlulwa itestimony kaNkulunkulu yazi itestimony kaNkulunkulu yephi uJesu uma bengekho uNkulunkulu ke ngavukanga uJesu lento yokuvukile kusho khona nobe ngabonakali uyaphila how will worship because ngobufakazi uzitestile yonke ahlakakhatha uzitestile noba ungambona kunamsebenzi kodwa uJesu uvukile that is my testimony istrength samandla okuhamba uvukile uJesu uma ngabe usiza kum ugula into yokuqala endibaleka ndifike ngigijima ndime kuyo ndithi akaphoxani you will be healed akaphoxani ngisesikhulu cela ngixolele lento this is the year of double cross bakhumulisa izinto zenkulu obaboneze but umbuzo nangu ngiyavuya right Lord this is the year of faith right Lord this is the year of destiny right Lord but ezazinto ziyirespond ezazinto sizawudinga ibehavior awundiva ezazinto ziyirespond of God ewe unayo double grace unayo ifaith unayo unyaka wantontoni but ezazinto ziyirespond zizawudinga ke ngoku ibehavior elingana nekaJesu ukuze iziprovoke sizaba namandla ekonzweni uma ngabe siprofeta abantu singabafundisi ngoba izinto zikaNkulunkulu ziyavuma
unganeli isikwa se-10 rand sithenga nge-10 rand ungamethemba but ukwathemba kwakho unganeli and then ke ngo iprice yokuthemba kwakho eyapasiswayo methembe njengoba uJesu wamethembayo ngoba laa nto uJesu ayiyo liyathisa umphakathi ibiza kwenene zonke ezinye nezakho zakhe zithenjwe sebenzisa imeasurement yakhe uJesu iprice uyi-currency sayibiza njani uyasibona i-behavior kaJesu yiyo siyinikiwe ekumele uba sivele ngayo ngiyavuma i-WW Grace but i-behavior yakho yanele na ukutsala loo nto ngiyavuma uba ngunyaka wale but your behavior check your behavior Holy Spirit fall afresh and check i-behavior yethu ngoncwene yehla kabutsha uhlole i-behavior yethu singakhuluma ngamandla but amandla irespond i-behavior yakho yanele na check your behavior banqwele masingakhulumi ngamandla singakhulumanga ngebehavior sheshakatesh lekadosha pray uJesu ngicela ubhekele into yokugcina ke ngoku ngicela umbhekele lento yokugcina banqwele niyayibona lento yoba uJesu wabhiyile lithi iBhayibhile chapter 5 verse 7 kaMahebhere lithi uJesu wathandaza eyilile inyembezi kuNkulunkulu onako ukumvusa ekufeni lizathi konke eBhayibhile wazwiwa uJesu kuNkulunkulu ngenxa yentembakalo yakhe egqibeleleyo ya intembakalo kaJesu yathi yagqibelela ukuze uNkulunkulu amve ekumvuseni now ngifuna ngijongele i-behavior kaJesu inzulu i-behavior kaJesu njani linjani ke ngicela ibheke kanje wabhihave uJesu wabhihave uJesu wathi mefile uNkulunkulu wambuka wathatha la behavior yakhe wabona ba wathi manje ngithatha ibehavior ngiyocheckisha amandla engizamvusa ngawo wathatha ibehavior imeasurement yebehavior waya kumandla nawo wachecka amandla wachecka ibehavior wafumana amandla avululwa impomva akayenela ngale behavior inzulu kakhulu akasuke ngapha amandla adala ulwandle akasuke ngapha kodwa amandla kaMoses avula ngawo ulwandle akanelanga la kwaphinda kwakhangela amanye amandla kodwa and then okwesibili amandla adalayo kwiGenesis akanelanga la hayibo kwafuna uNkulunkulu ngokwenzeni kwafuna uNkulunkulu ngoku enze umhlolo uNkulunkulu akhangela amandla amatsha wakhangela ngoba unayo uNkulunkulu wakhangela apha kuye wakhangela umebheka uNkulunkulu wabona ba okay lento yenze uJesu iyanikhosta uba njengoba ndinguGod the Father ndinguGod the Son ndinguGod the Holy Spirit into mangiyenze man uGod the Father okwasebenza yedwa uGod the Son okwasebenza yedwa uGod the Holy Spirit okwasebenza yedwa ngicela nize ba kancane ngicela nize yes ngicela nize mfundisi uGod the Father wakwasebenza njani yedwa ngicela nikhuphuke lapho no uGod the Father okwasebenza yedwa uGod the Son okwasebenza yedwa uGod the Holy Spirit okwasebenza yedwa masibambise kanje wake wabona uGod the Father sebenza ngamandla wakhe wabona uGod the Son esebenza ngamandla wakhe wabona uGod the Holy Spirit esebenza ngamandla wakhe kodwa wafumana ba onke lamandla kanelanga mabadityaniswe benza amandla ekuthiwa ngamandla amakhulu benza amandla angazange onwe lalithi iBhayibhile Ephesians chapter 1 verse 19 lithi yi-great power of God kwenzeka badityaniswa kwakaba ibehavior kaJesu ikhosta uNkulunkulu ukuba asebenze wonke la mandla wakhe akazange abonwa kwangena amandla amatsha angena la mandla aphiwe igama kwathiwa yi-resurrection power resurrection power la mandla
amenza la mandla amenza uThixo ibehavior yakhe yayinzulu kwafuneka because uThixo wonke emazulwini yo siyabonga moyingcwele phakama kakhulu namhlanje Nkosi siyehluleka sesi sithi sikhulumayo unjani lethu njena unjani lethu njena akekho njengawe akekho fana nawe uThixo somandla phakama kakhulu entamama phakama kakhulu ekuseni phakama kakhulu esikobani thina ukubuka phezulu phakama kakhulu sikobani thina phakama kakhulu phakama kakhulu sitan phakama kakhulu ayishakaleso la mandla amenza kanti inzulu ibehavior yakhe yamcost uThixo. Oh my God, ibehavior yakhe inzulile yacost uThixo ngasangabona. La behavior yadibana ne-respond kanti ibehavior kayihlangene ne-respond la ibizwa ngento ekuthiwa zii-ingredients of the word. Hayi ayishakadeshi iyabizwa bebamba lapha kukhona into ibehavior ngapha khona i-respond uma kanti njengoba iphumile ngapha zaphuma nangapha zabekwa zaba phezulu. The egg and the chicken are one. The word and the fullness of Christ are one. Lando yenza fullness of Christ behavior. No respond. Yenza fullness of Christ. Christ and the word are one. And then the egg and the chicken are one. Alright. And then it kind of no good for man. Ukuze likhuphe chicken. Alright. Yo. Funa kufukamele ufukamele likhuphe la chicken. And then ilizwi nalo linenature Christ lifuna ufukanyela kesikade abunjwe uChrist kuyinga phakathi makade abunjwe liyafukanyela. Angivale ngelithi siyahlangana la umoya oyingcwele uyazambula sifike lana ibe nguword in Christ awani. And then umsebenzi wakho wena uyifukamela. Uma ngabe ulifukamela angizokhuluma ngofukama namhlanje but liyafukanywa lide kubumbeke something adibane ibehavior nobunzulu bayo idibane irespond nobunzulu bayo zibumbe uChrist in you zibumbe uChrist in you zibumbe uChrist makade abunjwe kuni but ingena ngezwi and then ungena kwayo ngezwi kanti ilizwi lino Christ lifuna ufukanywa desikade kudibana iJesus nesegodliness and then ziform uChrist ngompilo uChrist esimfomayo uChrist esibabonayo bayithu hayi ungathi ngikulishuba into ndekho ndibonisa uChrist wokuqala esimbonile ngobe ehambe noJesu ngulo wadalayo wangena kuJesu wahambisa uJesu kodwa waphuma mhlebethelo. What you just my God, why you forsaken me? Unshilo, can you show Christ? Can you tell them show Christ? Uzela, uzopatnanisa la. Wabuya in fullness. It is the fullness of Christ. Amandla liyahlaba liyehlula isecret ilandi phakathi. Imfihlelo ilandi phakathi kakho lisephula imithi yemisedala imithi yaselipano liphuzisa impabalo liyahlaba liyahlula uphekwe landi phakathi.
ubhekwe nathi phakathi bhekwe nathi phakathi khumbula laa nto yamenza uJesu yamenza owaseNazaretha kodwa yamenza uThixo wavela engabhekeki ebusweni bakhe ubuso bakhe bulangaba amalanga komlilo ngiboniswa ngumoya ongcwele ngenye imini uthi kakuthiwa uYesu akabhekeki akusholanga but i-example ya ngabona uYesu one day umoya ongcwele he touched me umphefumulo wami watouch everything concerning me kavuleka amehlo ngabona uJesu uJesu ngambona ehamba phakathi kwey'ntaba ngambona ehamba phakathi kwey'ntaba kade nangu uJesu uma ngimbheke ebusweni akabhekeki uyazi yini emenze engabhekeki the love of God the meekness the forgiveness peace angeke uthi ikhala lakhe linjani ezazinto zimgqubile ubuso bakhe uthi uma umjonga uhlabeke enhliziyweni akabhekeke ebusweni uthi uma umbheka ubone i-meekness ubone ubulali uhlabeke enhliziyweni ubone akabhekeke awunothi ikhala lakhe linjani zonke ezazidukulukulu wazizo zibumbuzile ubuso bakhe uyakhazimula ngalo ndlela uyakhazimula ngalo awunambheka umbheka ungathi kambheka ngabona uthando angayibona impumulo yakhe ngabona uthando ngayibona inose ngabona uthando angawubona umlomo ngabona i-meekness akabhekeki awunamthoka isikhathi eside laa nto yiyo iyawoyisa umphefumulo wakho ngicela uhambe nale nto uyosithathisha ekhaya apha elizwini kukhona amandlovuko la mandla amenza uJesu asehleli phansi asizeni la asizeni la baba asizeni la asizeni la nanti le combination isezweni unjani xa ungenwe ilizwi lisebenze ilizwi lakho fukama kuzawuvela le nto ngoba uChrist kodwa lena ku-fullness of Christ iBhayibhile alishonje kanti fullness ukuphelela kwaChrist ezweni kukho le nto kukho the resurrection power fukama le nto fukama le nto zidla ngayo meditate on this meditate on this meditate atakuki kuwe meditate zidla ngayo ide ishele uvela uChrist kuwe makathi bunjwe kubunjwa le nto uzawukhuluma amazwi uthi ukuba umoya owamvusayo kwelabafileyo uhlala kuwo asisodwa la endlini asisodwa we are not alone we are not alone we are not alone posted asisodwa the angel is all over this place asisodwa the angel is all over this place asisodwa la endlini asisodwa akuna ubelieve izinto ezinje kungabikho security ikhona security ezizinto sinisi akuna ungakhutshi security asisodwa asiphakamise izandla zethu sisodwa ayilamanda salala ayilamakadesha prekadesha ilamahando zepukedesha siyabonga baba singobani thina uma baba ungakhula izinto zingaka kuthi siyabonga nasekuseni izinto zezulu wethu zizihlelo lezi singobani thina mntokazi